Ya liga el presidente Rodrigo Duterte por primer vez desde sale elegido na posisyon en Dinates Aga por medio de su presidential plane alina Edwin Andrews Air Base. Desde Manila, él man viaje para la ciudad de Zamboanga, donde na Edwin Andrews Air Base palango iyab. Con él saluda el alcalde Beng Climaco. Na video desde Facebook account del alcalde, yaman na mira, kaya man agarahan mano el alcalde y el presidente pa adentro del holding area del iyab. No hay tarda el presidente del lugar siendo el de este objeto. Amo el Visita con el militar na Vasilan, quien este tiempo responsable na asalto contra el mga Abu Sayyaf. Yabira otra vez al presidente na Zamboanga por medio del 18 presidential chopper. Iabahan na mismo gangsta del Westmincom alas 4 pasada en Dirantes. Un arrival honor dal el Westmincom con el presidente cuando llega este na campo. Un corto conferencia le conduce el militar y llaman derecho este en el gymnasium para darle el de este mensaje con el militar y pulis. En frente del más o menos 500 mga soldado y pulis, él le promete siempre el subir el sueldo más que hinahinay, mientras él busca pa manera para el subida del sueldo del mga militar y pulis. I'd like to tell you that we will go ahead with the increases of the soldiers of the police and the military, and that would include the PDEA and the law enforcement agencies such as the NBI. Dahan-dahan lang tayo kasi wala masyadong pera. Remember that I entered the presidency midstream. So I have to just make a go of what's available, but uunahin ko kayo. Nuay tarda el presidente na gymnasium, siendo ya causa para na 3 ora el di ila kuman conference, uno del mga bien tarda konferensya na Westmincom del un presidente. Elia bisita pa también con el mga irido soldado na Camp Navarro General Hospital esta lang noche. You have to love your country. Do it for the love of country. Do not do it for me. I do not need it. Trabaho tayong lahat. Sabi ko ako, trabahante lang ako. Kaya yung mga ano ko, I have my simple ones. Hindi ko alam bakit ako na dumating dito sa presidency. But I told this story doon sa command conference. How I came about to be here with you tonight. Ito lang ang masabi ko. Do your duty. If you are ordered for an operation against Shabul, nagkasabit-sabit kayo, huwag kayo. I will be there in the fulfillment of duty or in the performance of your task, mandate. You will have my support 100%. I will not allow you to go to jail. Ako ang mauna. Akin yan lahat. Kung lahat ng ina-execute ninyo, utos ko, akin yan. Mine and mine alone. Ako yan. Basta yung trabaho natin. So, huwag kayong matakot. Alas 7:10 esta noche, cuando acaba el talk to men del presidente na Westmincom, que debe era alas 4 pa lang del tarde, alas 4 pa lang del tarde, ya acabaya el de esta actividad aquí na ciudad de Zamboanga. Albert Luna, Dateline Zamboanga.